अहानबदा मरोइब पाउ सोशल मीडिया बु लाना लमजिंगनबा होतनबा मखुत्ता लो पाइबगुमना तौनिंगबा तौबसिंगी मथक्ता चपचाबा लोगी ओइबा एक्शन लौखटलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे। इम्फाल मनुंगी ओइबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मतंगदा RDNPR महुत मिनिस्टर युमनाम खेमचान अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल सिंगा कुपना खना लेनख्रे। अमदी मयाई काबा निसा योंथोक योंसिन तौबा अमदी सिजनबनी हाइना चिंगनबा नुपी निपाल यावना मियोई 15 मणिपुर पुलिस ना नॉर्थ एओ सिदगी फगतख्रे। खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइदेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी। सोशल मीडिया दा मखुतना लो पाइबगुमना तौनिंगबा तौबसिंगी मथक्ता चपचाबा लोगी ओइबा एक्शन लौखटलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोक्रे। ngasi chief minister gi secretary ta paumi singa unaba amada manipur da tangdu leitana leiba ngamna ba hotna ringai cherakta hantak marak social media da toina kanglup masel gi marakta nungsina danaba amadi imung manungi oiba wari amadi nataicha daba thabak sing chatharamba singbu warak watem bagi video photo na tingba toina thadorakpa social media bu lana lamjing naba hotna rakliba sing makata na tawdana ba akan ba wafam thamki YouTuber sing social media da FB page natraga account pairiba singna makutta lo paibagumna tauning ba thabak tawduna mi amagi punsi mangba yaba sing tawriba asi logi wangmadani karigumba kanagumba miyoi amana ikaibadagi siba naba thoklabadi maduda thoklakpa tekcha kudingmak pugadabani hairi hiram sing asigi matang dasu tongan ba police wing thamduna thijan halagani hairi amadi Facebook page paidiba admin singi mathakta thijan ba ngamloi haina khanba tawbiganu logi mating na kuding थिजिंदुना फकत पंगमगनी अमदी थिजिंदुना सु लोगी चेराक फंगबा यावख्रबनी हाइबने चिंगबा वाफम सिंह थमकी। एंटी नेशनल होइबा मणिपुर से भारत की तोखाइने लेरबा कंट्री यमगी मोंगा पोस्ट होबा मणिपुर से तोखाइने निंखा तमबगी मोंगा ngang ba sakwa iba inciting toba insight toba youth chinda adugumba se yaringe tobigano ele akuma hayeng madu ain gi matungina law gi matungina koina government thabu lokol ko madu gi am sathi na mayam su sokani wagani koi mayam gi career mangani de andaki ihoda MLA sing mayum mai tharamba pot lut toghiba sana mungiba phani ugiba mayam go loi phare ka no je police kainoda kharamne ene se tadore kharamana ko jail de lede highway sung gi mogi life to mangdo re amona moi government gi service to buda police der mark lerani ama torna once police na FIR de rabsing kamoi gi police verification ga mari le ko kanda police na mata moi da green piro look yang re look se hai kai de democracy ni obodabu kanana noi da authorized to give me habugi to give me fubugi kanana noi da authorized to give kulai pairaga ni kapugi sigi hairi ba pon mayam se masi akhoi manipuri leiriba samam naba sarang naba government ga government kai guma thabak khara harana ba ina tawru badagi thoi ba iran siga mari le lagi lang ba sida koi kitang matam khare koi amasu soptena ba amasu yaraga tena khanga galapani adu it is too much. Directorate of Information and Public Relations DIPR Government of Manipur na masagi mathau ningthina pangthoktuna lamdam asigi miyamda lepa laitana lamdam asida thokliba thaudo watho government ki development chingba ningthina sugaina I pau phanghalliba paumi singbu pukning thaugatuna track suit sing yenthokre thoramadu chief minister yauna pangthoktuna media na lauriba thaudangbu singthaduna thagat wahi kaya chief minister na thamki.
RDNPR Mahut Minister Yumnam Khemchana Mahaki Office Temberda Municipal Commissioner Amadi Imphal Municipal Corporation gi Official Singa Imphal Manungi Oiba Solid Waste Management gi Matangda Khananaina Kre Khananaina Baduda Kaithel Manakta Amadi Lambi gi Chidaida Amot Pasing Paisinduna Chingum Wangna Lairiba Sing Atubada Dispose Taukinaba Instruction Amadi Maduda Changadaba Singi Matangda Kupna Khananaina Ki Hairi Amadi Solid Waste Management Asina Top Priority Oiduna Atubada Dakar Oiba Thabak Sing Paikhatnaba Sem Sare Haina Fongdorakli Tongan ba mafam kayada tharamba popi sing manghan takhan khraba matung loinana ching amasung tampaki mafam sing degi operation chathaduna khuchu khulai kyasu fagatuna lamdam masidegi mayai kaba nisa amadi pamdaba thodok sing thoktana bakkanna hotnaringe cherakta mayai kaba nisa yonthok yonsin tauba amadi sizinabani haina chingnaba nupi nipal yauna miyoi 15 manipur police na operation chathabada north ewo sidegi fare hairi miyoi sing adu manipur police ki team amana verification Taraba Matungda, Tongan ba Rehabilitation Center Singda Treatment Gidamak Thamkre Hairi. Lambi thong fagatna ba lengak asina hotna duna lakli masigi manung chana ngasisu Imphal East Laiba Salang thong sengbat sagat pagi thabak chathariba sing Chief Minister masa yauna haktengana chatuna yengsin kre Chief Minister na yengsin khongchat aduda engineer sing amadi thabak suriba singa project aduge hiramda kupna wari sanaki Janata Dal United ki Manipur State Unit ki President 𝐋𝐢𝐯𝐬 𝐵𝐸 Khudek Piduna Thadora Kiba Chirolda Hairiba Political Party asina BJP lengak support tawaroi haiba wafam phongdokraba matung Mahapur ZDU ki President Famdagi Lokthokre ZDU ki National Spokesperson Rajib Ranjan Prasad na phongdorakpada mahakna wafam adu phongdokjingai mangoinana Central Leader singda tanaramba laikhidi hairi mahakna yumfam yaudaba amadi lana lamjingnaba hotnarami haibagi maralda mahaki famdagi lokthokibani hairi QNet Noida Sector 143 case number 115 Tribunal 2025 date 15 January 2025 asigi matangda aina thingkraba lalholup kanglaipa Communist Party People's War Group PWG na chatliba January thagi haukiba numit tarik 19 da thamkiba final report ki matangda wafam khara amukhana chirolamada fongdorakli KCP PWG na thamkiba final report aduda QNet Noida Sector 143 online telephonic business asi scam nate haibisi report aduda pankiba laite lupna thamkibadi upline sing aduna Manipur da thuklaktuna downline sing aduga ningthijana leibak macha tana pau fauna biduna legitimate claim amasung illegitimate claim khangdok minaduna wakhal tamina biu haikiba khakni hairaduna investigation ki manung dasu lupna miram da laidiba angang singi mama mapa oiba oibi sing kauduna numit humni gi manung da miram da laidiba macha singbu kauthok piduna lupta sinabiu haikibani macha singa pau amata fauna dabana maram oiraga lupki custody da laidiba ahal oiraba oirabi mama mapa singbu mioi begi minung sida yenglaga thadokibani maduda yana tirol singdasu khudek lawkiba lei hairi Makhatana nakal amaromdana victim amatana investigation manungda lup asida pau faurok pasu laite amadi aikoina pau fauna naba hotna badasu pau amata fauna bangam khide aduga final report thamkraba matung victim association ga kari amata tana biramde haiba wafam adudi haibi geno haidi maram asina lup asigi ngarang numidang fam kiba mifam na punna warep ama lauraba matung case number 115 Tribunal 2025 part B haina hapsinduna hairiba QNet Noida Sector 143 online telephonic business asi victim association kakting yauraga reinvestigation tawragani haina KCP lamyan bakhuman gi PRO chingkhaingan bana khudek piduna thadorakpa cherolamana fongdorakli All Manipur United Clubs Organization Amukogi Kuntrani Thudak Suba Foundation Dega Mari Leinana Bisnupur District United Clubs Organization of Bisnupur District UCOBD Amadi Hautak Social Development Club ISSGC Hautak na organize tawduna Yaima Eye Hospital Khagempali Pankha Huidrom Laikai ga Khutsam Naraga Free Eye Cam Ama Distribution of Spectacles gi Pigani Free Eye Cam Come Distribution of Spectacle gi Thauram Ama Pangthokre
थौरम अदु अयुकी पुंग मपन मखाई ताबा मतमदगी पांगथोकबा हौकी कैंप अदुदा मरु ओइना याइमा आई हॉस्पिटल की एल ऋषिकांता कैंप कोऑर्डिनेटर एम प्रिया जाकिया ऑप्टोमेट्री अमदी रोशनीना लुचिंगबा मकोइगी स्टाफ सिंगना सरुक यादुना लेमना मिट लायेंगबा अमदी अनोक यंथोकपगी थौरम पांगथोकी ICSTC क्लब की एडवाइजर एम सुनील टी इनाउंसा सेक्रेटरी एम राजकुमार प्रेसिडेंट टी बिसोरजित आइस इनाउंचा ए सनाहनबी अंगनवाड़ी वर्करना लमदमसिगी मियामबु निंगथीना ngaksenदुना केम असिबु मपुंग फाना चथनबा होटनबगी थौदांग लौखी अमुकोगी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नोरेंद्र थोक्सोम सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइश्रम कृष्णचंद्र यूकोबिट की प्रेसिडेंट डब्ल्यू बसंता यूकोबिट की फाइनेंस सेक्रेटरी टीएस गोपेंसु थौरमदुदा सरकुयाखी ngасigi मिट लायेंबगी केम अदुदा नुपा नुपी अंगांग पुना मियोय चनीना टिकेट कक्तुना लायेंखी लायेंग असिदा मथौ ताबा स्पेक्टिकल सिंग अमदी हिदाक सिंग लेमना येथोकी हेल्थ कैंपसी मरोइना मीट एको ngokong papukumba minor operation ku jaga si ya dabina eko ki yaima ai hospital eko ki kenita leiba इफाल लेरिबा खागेमपली की से याम ले कोई दमन कोई अमुकोन हाइजरु मतम दा हराव हराव या बेदी को पचन बिरकबा असिगी तम तसो अमुको मागे देकी हाइबा याइमा आई हॉस्पिटल जे थागा चुम दुसरी माइनर ऑपरेशन गुम दसो कोई जगह जे तो बया दबनी हाइ हॉस्पिटल तो नु कुदुं थाब किजेरी अतो अनो कम दिदा म चुम देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई स्पॉन्सर याइमा हॉस्पिटल अमुकोना कुशन ना हर किजेरी बने मरमतना ऑपरेशन तो मतलब सो कोई सो मतेंग पांगजे की है ngasi Imphal East Khetrigrau AC gi manung chana to makha laikai community hall da top awang laikai amadi to makha laikai de leiba maira paibi lupna sinduna haukiba chahi gi December 13 da Thobal district ki manung chan leiba Salungpam school maya da police commando na nongoi kapada khungak pa ama sikhiba amadi taruk phajinduna ngasi fawba thadoktuna leidiba thawongbu yaningdaba fongdoktuna sit in protest sathakre wakat mifam aduda afas pa lokto u khulngak pa maram chadana phaba punba hatpa yaningde haibine chingba kholaw kaya lauki इरेबा इरमदमजी कनाना ngapuगिना aduna koi huji kunga ko phabasu yaro aduga mahiro hatbasu yaro mathongna leiraba koi commando police singjina mathongna leiribasi akoi makoi atopada transfer tawgiba makoi bu pham lokthokpa matik chadaba akoi gi sarkar gi keno singsisu akoi na pham thadoba pami maram dingasi bawda tha kon phajala abasugum leba keno gi irei kai adagi इरमदम इरई पाक असिगी दमक्ता मकोइना करिगुमो वाफम अमाबाबो ngasibaw thamdana moina khoina nungaina leitokpa makoi masen राजनीति की ओइबा उनदना कनोदना लेदना अकोगी इरई पाक इरमदम मसिबु मिते हैबा जाति यासिबु तुमना बहालेगा मकोइ मथंदा लेहौरगे हैबसी यागदरा मदुना मरम ओदना अकोइ मतिक चादबा लुसिंग मसिंग फम थादोकपियो हुनगाकपदा मथौना लेरिबा अखोइगी अदुगुमलबा कमांडो पुलिस पर्सनल जिजु मफम थादोकपियो मफम थादोहलु मोइ थबक्तगी पथानबियो हाइबो वफम जिना ए हाइजिनिंगि Maitai Irol Iyek Loina Silol Apun Balop Milal Assam Amadi Manipuri Youth Front of Assam Maifagi Lamjing Makada 940 number Bodorampur LP School Dalu Kasarda Nimbitarani gi Oiba Maitai Mayek Takpi Tambibegi Thoram gi certificate Yenthokre Pangthokiba Thoram Aduda 𝐾𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 Vice President MSPA Borkhala Brand Seram Herazit President Milal Assam Irengbam Batuna Daista Famki Thorongga Mari Leinana Seram Herazit na Haikibada Aikoigi Imarol na Assam gi Associate Officer Loan Oirakpaga Loinana Aikoigi Isagi Maitai Mayeksu School Singda Handaktagi Tamba Hauragani Aduna Aikoini Isagi Iyek Amasung Loan Chawkhatnaba Aikoi Punna Hotnaminasi Haiki 𝐾𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 na Haikibada Aikoi pumna magna isagi mayek asi khangnanaba hotnaminaba mathau tare lup kaya marumna hotnaduna aikoi gi loan amasung mayek Assam sarkarna masak khangbire haiki irengbam batuna miyamda tamliba mayek asi kaudana ba hotnaminaba mathau tai haiki thoram aduda certificate punna 38 yenthoki hauzik aroibada maruiba paw mukhana pizari Social media bu lana lamjing na ba hotnaba makutta lo paibagum tawning ba tawbasingi mathakta chapchaba logi oiba action lokhatlagani haina Chief Minister N Birena fongdokre
इम्फाल मनुंगी ओइबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मतंगदा RDNPR महूत मिनिस्टर यूमनाम केमचान अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल सिंगा कुपना खन्ना नैनख्रे अमदी मयाई काबा निसा योंथोक योंसिन तौबा अमदी सिजनबनी हाइना चिंगनबा नुपी निपाल यावना मियोई 15 मणिपुर पुलिसना नॉर्थ एओसीदगी फागतख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मतंग असे लोइजरे मिरेंग ताबिरिबा पुमनमक पोमुका हना खुरुमजरी स्मार्ट कोचिंग सीसी की माइकईदगी पेरेंट्स सिंगी मफमदा यामना नुंगाइरबा पाउजेल अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी लाक्लिबा जनवरी की तारीख 9 2025 ता स्मार्ट कोचिंग सेंटर मरु ओइना क्लास 9 अमसुंग 10 की फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स अचौबा खुदोंचाबा कयागा लोइनना सुखसोय सोइदना हौजरगनी मरमसिना अकुपा मरोल की दमक पिजरीबा नंबर 89740400 अंदा पाउ फाउबिरउ मफमना हता मना इंखोल ऑपोजिट पब्लिक हॉस्पिटल स्मार्ट कोचिंग सेंटर की मफमदा लैरिबा खुदोंचाबा खरदंग मखादा पिजरी बोर्डिंग की खुदोंचाबा लैगनी बोर्डिंग द लैबा अंगांगसिंग नमाज कंपल्सरी ओइगनी खुदोंचाबा सि ममा मपा ओइबसिंगना सुखसोय सोइदना लौबियु करीगुंबा नहाक USA UK अमदी यूरोपियन कंट्री सिंगदा स्टडी तौबगी खुदोंचाबा अमा पिरगदी मदु मिराइगद्रा लाइक तमना तमना सेल तानबगी खुदोंचाबा अमा फंगगनी हाइरगदी करी खनगनी अचंग सेल पुमनमक अदु स्कॉलरशिप नत्रगा स्टडी लोन की खुथांगदा फुल्ली फंडेड तौगनी हाइरगदी खुदोंचाबा असि मांगनगद्रा लोइनना जर्मनी द 3 years प्रोग्राम सिंगदा लाइक तमना तमना थागी ओइना लुपा लिसिंग 85 दगी हौरगा 1.5 लाख फाउबा स्टाइपेंड फंगदबा लोइबगा 2.5 लाख सगी सैलरी हौगदबा प्रोग्राम असि करिगी नहाकना पामबो डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इमिग्रेशन की मरी लेनबा खुदिंगमक्ता मतेंग पांगबीगदबा कंसल्टेंसी अदुदा नहाकना उनरोइदबगी मरम गरी ले माइरोइ लिसिंग अमा हेना एजुकेशन विद अर्निंग की खुदोंचाबा पेदुना लाक्रबा स्पार्कल एजुकेशन न मणिपुर की माइरोइ सिंगिदबा चाउरबा खुदोंचाबा कयासी पुदुना लाक्चरी नहाकि अपाम्बा दुबु लेरबा लबी खुदिंगमक अइफोइदा लेजरे चिंगनबिगनु फ्री काउंसलिंग की खुदोंचाबा लौबियु US UK यूरोपियन कंट्री सिंग ऑस्ट्रेलिया कनाडा सिंगापुर हाइरिबा लेबाक सिंगदा लेबा यूनिवर्सिटी सिंगदा नहाकना अपाम्बा कोर्स अमदा लाइक तमिंगलबदी अमसुंग शेल तानबगी खुदोंचाबा फंगलबदी कांटेक्ट तौबियु 705050639196 नत्रगा 9402073653 Sparkle Education Manipur. If there is a will, there is a way. SS academic incubation bayagani सिविल सर्विस एग्जाम जी नीट नत्रगा अतोपा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तौनबा इम्फाल मनुंगदा मफम चाबा थीरिबा स्टूडेंट्स सिंगिदमक लेजरे वाई एकेडमिक कैरियर इंस्टीट्यूट हता सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स की वेल मेंटेन तौरबा हॉस्टल अमदी 24 आवर लाइरिक पाबा यारबा लाइब्रेरी की खुदोंचाबसु पिजरी ऑनलाइन क्लास यावबा सिंगिदमकसु फ्री वाईफाई की खुदोंचाबा लौबीबा यागनी इंस्टीट्यूट असिगे किचन ना हॉस्टलर सिंगिदमा वीक अमदा 3 times मीट अमदी मतम की ओइबा फ्रेश वेजिटेबल ना चिंबा सर्व तौरी लोइनना 2016 दगी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट हाइबा टीमना मेन सर्विस ओइदुना लाक्लिबा इंस्टीट्यूशन असना तोंगान तोंगान बा महिरोय क्याबु फ्री कैरियर काउंसलिंग सेशन की खुदोंचाबसु पीदुना लाक्ली अमदी चांग नाइना संगलबा वेल एक्सपीरियंस ओइरबा मेंटर सिंगना हॉस्टलर अमदी लाइब्रेरी दा लाइरिक पारिबा महिरोय सिंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम सिंदुना थगत पिदुना महिरोय सिंगदा हेना होटननिंगबगी आसासु वाई एकेडमिक कैरियर इंस्टीट्यूट ना फंगंदुना लाक्ली महिरोय सिंगिदमक पिजरिबा खुदोंचाबु सिंग से लौबियु लिमिटेड सीट ओइगनी ngasimak वाई एकेडमिक इंस्टीट्यूट आर्यन डिपार्टमेंटल स्टोर नियर इचल एक्सप्रेस बिल्डिंग हता इम्फाल ईस्ट मणिपुर दा कुपना खननैना बियु पिजरिबा कॉन्टैक्ट नंबर 9612383793 नत्रगा 7085972311 सिदा डायरेक्ट कॉल तौबिदुना हेना कुपा मरोन खंगबिबा यागनी
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.